Pemeran utama Ima Siradut Guarna. Jalaon drama menceritakan tentang sebuah keluarga kurang mengandalkan Tuhan sesuai dok temata tanah bahasa Dario. Jala Dramon ditampilkan oleh Nadong di Medan, di perantau, manang di Nadong di Huton. Jadi kurang lebih nandong abang inang pabainan ni akka dongan naboso marhabahe namamu. Jadi sebagai pemeran utama di zone Handokos Tumorang sebagai Radut. Asa maju tujulu. Handokos Tumorang sebagai Radut. Ya tepuk tangan dong untuk Handokos Tumorang. Inom, lalu magabas ng langon. Napa dua hon ima na dua ni si Radut. Ima setiap ika Priyatni Pandiangan. Tahe Tuhan nabuharo ano ko si Raduton nang. Baru adong mamuse dongan di si Radut ima nomor guar si Timbul yang diperankan oleh Ipandro Tambah. Engko hem dokot pangru ya oleh tenang. Adong muse dongan ni si Timbul ima Ipandro Tambah. Nomor guar si Saul dot si Abis Pandiangan ima si Sentosa Ninggolan sebagai Saul. Baru le, tapi itu mi. Baru muse ala status kuliah do si Radut ima si Handoko Tumorang. Adong ma diso muse pemeran sebagai ibu dosen ima Sentia Pandiangan. Pemeran terakhir Ima Napuna Lapo Gowarni Lapo Sinaga nari beraton oleh Hendra Sinaga. Sinaga Parlabo Tuak. Oke, tepuk tangan Jo tuh nasi dasar luhutna. Jadi dipersilahkan kami kembali ke tempat. Ya. Mana holang omak nana mana berburu-buru, jalan nama rorot di mana sampai senari mana baru masuk kuliah. Rikon do omak na dinalaho pasikolahon iara kona imasirado. Tapi gima drama singkat babak yang pertama. Jam 2, jadi itu ikutan ya, jangan lupa. Jam 2, lu dia dengan si Raduton. Biasanya jam naso nggak mulainya sekuliah. Tahe, nomor dia di nanya si Raduton karuai kau dia si top haruan. Dia macam rasa mengadina matahe kena kapu macam. Itu. Oke, may ikut aku bang. Bah, horan aku? Esa dia lah, so meron na huli waktu Ini pemula kau inong. Bah, lo jarang buat Oh, lenyong. Ano yung ikut aku inong malo peri? Oh, baru bisa mga lupawi apa? Ay katinong. Beda nga pa si. Ano majar lang ate? Ini yang inong ikan. Ijas dong. Ano ijasa pa? Ni apa ni ho? Ano? Oh. Ah, di kanon inong. Lah, susunod. Dito to inong doon. Buwasan mo doon ah. Oh, likat ka pala ba? Ito dia pa ito yung lakin. Ano ngayon ah. Ay, wala sa sahuni. Alam mo sa'yo. Juan lang. Pas pida ko peko. Ano ngayon? Balok kamon. Ba, sa sahuni. Dino, nagkada wicked talang. Kamala ba ito ni si Kalingdingan? Ito yung ihoso.
mata ji mabinuwat. Majalah na di majalah. Ang gusto, gapas. Hasi-hasi. Kalak sa mga. Sabar mo apa ari ni sekolah mo to kita somono. Asa mo to inom da? Asa mo to ay sikola? Anong ikinod nyo? Una somono apa? Sigurang kurang da mana ikan asin to malo. Soalnya dilong kan, si pada jagal sini aja jual ide jual ini. Dorot pa hari Kamis may pajero majero kopi coklat di tadi. Kopi coklat, nabusuk kopi coklat mo. Daang koring na may pa, koring na may koring. Tahu kopi coklat ni mo. Lo dalagat pasikan. Una si somono apa? Ano semua to? Sabar. Makanya sekolah ko din kan asal sukses to haduan. Bukan mengawan ni tujuh aku ni makan dong. Majalah lang jawaban si Bola ben. Udah ngelak tuh mah. Ujau ni Amerikan do nama lawa. Ano naman somono apa ngelo jangan lupa ida. Dah udah mau bigo ni natulangi. Una si somono ho barut. Lah main. Aduh. Lah main. Anak ko majud apa? Ano Asal magsasik ko? pak musik. Iho minum. Barut. Dah mama, aku mau makan mie goma dulu ya. Aman, Diyo tayo Tuhan sa Daruton. Sa Muhammad na ibagi ako na marikir lingon, Darut. Wala. Oh, tayo Tuhan. Bering-bering majoro na marikir lingon mo, pero no, ni mga biga ni. Jumlah may manang tukudi manang tulago tuwag. Jala diajak imana ma kadongan na sa kuliah. Bisima imana na ipagwawat wak kadongan na taringaw tu masalah ni keluarga non. Tapi gimana kelanjutan na babak na kedua. Sona ko jo ko jure sona daga jo ni karong dongan ni dia nang karong dongan nang sona subi wida nabo ege ya abe sino mana terserek ngai 2000 buat tu tong ale so pot jo tu koda sona tahu ino ni aka dono aki Dui. Odo bang mulai Dui dode. Mulai ni kocok. Dua gon iko mantak dong ini karang orang ki. Dui. Sona lomo ko dito ni tulog sinago. Tulang. Oh, bro. Ayang bro. Anong tulang? Ang bro. Baju tulang na daboy siya. Okay, ang bro. Una so sinatawi besi tu muda mo kay Jem. Tira. Tak kita ang bro. Good. Daw sa te ko hinom muda to Jem. Besi tu muna. Tu ni Lem si. dong amo ani. Tu ni si. Dua. Oh, lu tu na at tu pa tu na takko. Om jo tes mejo ang bro. Pama tulang. Gon Asa le mantak tu ko. ni. Pama Pas manno. Pama sudah. Pas sima. Dapat kamu bagus sana. Oh lo. Sini ba horo? Oh. Jadi ini info ang muruda sama penting kamu no. Ago ba ada tulangon. Nga 3 taon ni minum tua isun. Dua-dua teh ko hinom sehat yang gina. Oh sanalas ka bet. Ngin. Oh lama jatuh ini kamu dua kali marutak kamu. Oh, teh. Mula kau? Mula anggo, belum mula anggo. Ada apa? Neng minum juga so. Tulang. Tenok tuh dapur. Tabur. Oh. Kena aja lo makan dong teh sama deh. Ini. Mana ya tulang? Lebih kan ada ba? Beri kamu yang mau di belakangnya 3 demo mak. Jebut dong. Dia bilang borok. Serius Jo. Ali dalam ini mana tulang stok kita? Orang borok. Dapur itu mana ba? Ada ngasam-ngasam na? Teh macam murid. Ada lokok mesti sok ni. Asam yo kana sudah ati warung dongan naro kan.
Tulang. 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 Ini kan tulang sini aku. Ini hari mana tulang? Oh yang Tulang. Tulang. oh Kuci kat macam tulang dah. parang nang muro masih berbeda masih. Jabut terus kan. Dia muro. Anggo tulang kau Ano panggang siyang muro? Panggang. Oh tulang. Mata cuci masuk ke sini tu. Anggo tulang kau. Dewi. Aduh lu tahu nak kamu kan? Dewi. Oh tu kamu dari Dewi tidak? Okey ni mahabe. Habis tu aku nak tahu nak. Anong lu saya siyang muro? Lagi manusia eh. Naku kago. Berbeda sih. Oh tulang. Buri dongan. Pas dia pojok lagi. Tulang. Tulang. Dewi. Tulang. Dewi. Oh, ang bro. Abang, kamu? Dang, bebat ang bro. Mang bro. Mang masih. Soalnya gue udah kuida, ada panggang nih, ada ikan mas. Bebat di mana bro? Soalnya itu tulang, ada mulai nasugut yang mang. Oh, pur bahari sudion. Ada kamang kamu. Dah, pe sang bro mak. Bro, nung mudang ang bro, mudang masih. Anda tak tulang mangamu, bisa patah sudi. Cara puro ba, matasin nung. Oke, mantap tulang, mantap aja. Oke, Para mo, oke tulang. parla mo sini ya, ke? Oke tulang, leku. Ini leku, ini mau tulang tu selai. Anak ini tulangi. Darong dengan anakku. Ini yang makan ini. Mulai mo. Berarti kamu dah tahu nama ngeletut dari sini. Takut sudah. Cuci tulang mah, cuci tulang. Cuci tulang mak mana aja. Sarang ko na kaningon. Ito. Paano siya tingdalo? Menunggu siapa bang? Si Timbul. WA-nya aktif 1 menit yang lalu. Jadi dengan lekonnya. Wah, milik mereka kak les Timbul loh. Abi biar lah ngetua bah. Alah ni kok nyutak gitu mana? Ada lucu selai bah. Adang tuntasan na wala pembayaran ko si Sulay. Si Hendra. Selai. Halo. Halo Lego. Oh, apa Lego? Lai di mana lai? Ini lagi di apa lagi di kampus sebentar. Gila kali awak dikit itu tulang sinaga ini. Tempat biasa le. Iya, oke Lego. Jadi datang. Ya datang. Oke, meluncur ya. Oke ya. Anggo mantak dulu lai di pulau mafat tolong deh. Go hewek nak, buto ton. Wih, cepat kali lai. Bentar ya Lego. Mana? Minum. Selamat dulu ah. Lai si Saul. Oh ya. Siapa ni lai? Bisa Lego. Jangan kebawa anak-anak lai. Gila nanti awak mabuk gimana pecah kepalanya? Belum kuliah juga semester 1 dia le. Jangan. Badannya lagi kecil. Ya udah lah. Dulu udah naik. Udah diminta tua. Udah lah udah. Satu apa? Enggak, tulang. Tua kira kan sudah. Oke. Tulang. Udah. Bagi nasi tuh apa kursinya? Masa 3? Coba lah tulang nggak jelas tulang ini. Oke. Udah. Oke, Lego. Dulu lah, Lego. Le. Tadi udah pulang kampus, Le. Oh, ini udah le. Mana Lego? Masa batak main tadi? Masa batak main tadi? Pulang lagi dulu. Boleh sini aja doang. Oh, dah. Butuh kau le. Manginong itu. Hati. Pulang lagi pulang. Habis beres nih dia. Awas bro. Minum. Le, boleh nilai juga. Gunakan satu ngakaras ngegunak kata nilai. Sanggup. Jangan nanti banyak cerita lah. Ada sono dono kutu muka leku do boru. Kutu teng kamu dah le. Macam betul lah tulang ini. Bilang bro. Oh, gitu lah. Oke, cuci nanti tulang. Kamu minum. Sonaru ya, sona pecingar gua kadai. Nah, thank you dong. Saya lebih minum tuh kan langsung tinggi tuh minum. Tulang. Langsung biasa ada tulang. Tulang. Lain. Bisa kita minum aja.
So nama tahu tidak? Baik-baik loh. Baik nama SGB lengkap kamu itu. Yang buat ada yang buat. Oh sifatnya mengelili doang kan lo kita gini-gini. Saya judul lah. Tahu judul lah? Kenapa tidak? Malirik kan ada ini. Tahu. Tapi gini mesti tulang ngomong itu lebih kenangan itu. Maka anak udah kutulai. Ya bagaki bodoh kan ta. Kan pemeng. Leh. Busuk ke dulu kan. Ada cek barang dia. Waduh, kabar galak kau. Alhamdulillah. Jalan itu ulang mah. Mundur. Soalnya ini memang nggak apa nih. Karena berhenti deh nggak. Nggak jauh lah. Leo. Kamu udah kita. Ini kan tinggal. Atau gimana betul? Leo. Air menangan. Hubes. Aneh tulang makan. Kau sama sih. Ali, sunam mana? Awan hidungnya. Ali, sunam kali. Asik tu sini lekor. Ayah, kok. Pura-pura saya muka ni yang jujur ya. Jujur dah tulang. Ada buruk juga. Lihat tu macam tahu deh. Kenapa? Abi biar makannya orang. Tapi kau dah tulang. Abu ibu. Kenapa? Aku tulang mana dah? Oh, no. Okey, lagu dah. Oke. Okey, lagu dah. Salam kenal lagu. Jadi muda nama berjolo? Oh, sudah. Memang tong nama orang pulau. Okey. Hala, kamu selesai mo jo? Oh, lo kenapa? Selesai. Lah, Memang aku luar, asal bayar jom, tuh kau. Lah, lari mau macam berjolo. Ayo, oh, gerak aku mau. Oke lah. Mereka tulis lain aja sih. Ayo, kita. Aku mau aku tidak. Kurang tidak. Zoom ini zoom. Oke, tulang. Nomor ulang. Mau. Harus gitu, nah. Ada gua. Oke, tulang. Oke, saya. Bersama. Bisa detiki pas naik belajar bahasa Inggris nek ribut sirarut doa kadongan di kelas. Jadi ibu dosen bahasa Inggris ini nunga mulai nang mengajar nasida. Alai termuruk ma ibu dosen ini jala hubut memudai nasida sude khususnya sirarut nasape hijau dinasihati 7 kelas. Nasasioma drama babak yang ketiga. Panas sekali ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Enak semua di studio. Nama lecet Jadi, juga Nay. di studio. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mantap. Belajar aja itu sonar. Belajar di kita. Ibu tuh, tak ingat. Ibu gulton lah. Main aja kamu. Oh, be, tunggu dulu. Ngene nak. Sumak mok. Main aja kamu belajar cerita. Main mah ibu. Ali, sebelum belajar, husuk menjawab pelajaran sarfiate. Sipang. Enak jure dut, buhin pa ko bayaran karena sisi ko. Ayaw ka parahon. Nabawa Ayaw mo na ka. sa otoho. Dakil bigyan mo guru matarakon. Kamu udah rin na kanina. Ikaw ilagyan. Ay ho majo, ay sila tayo guarmo. Nyo, naberbeza na meron. Si Karimun. Si Kariting. Si Karimun. Si Karimun. Ay biga guarna. Si Karimun, Dulu. si Saud. Si Karimun. Si Saud. Si Kariting. Apa? Si Kariting mo ujo teh? Baru mau ni Messi.
Oh, masuk ke riti. Momok. Ayah ano pelajaran tanah. Pelajaran tanah yang guna be. Orang masuk ibu. Budi ya wala, naman naruto do. Ini basa batu. Pamuris semua. Atau nga majusukun, naruto na biruan. Oh ibu. Ah ya. Ayah tayo ito pelajaran naman guna sa. Lomo ibu. Ay, masuk om se. Ay may sambar be. Ho may sayon do be. Ibu. Sayon. Ayun do be ko. Ay tayo Ay, ni pelajaran na ako na kita he. Ayah pa nga lupa. Dah. Lupa tuh. Sarung. Nyot. Ho? Masuk do honor he. Kayaknya tuh sih ibu. Ay, do. Ang ibu, kasukunin ni ibu, dilang boy sa ni, alagyan na Iya, niya. oh, lo. Ayos itu memang ah. Ano ka he? Pelajaran tenar he. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Heran itu sih orang bahasa Inggris. Dapat masuk warmu, perkenalan masuk warmu dalam bahasa Inggris. Ayo, he. Ayo mulai kamu. Udin. Udin. Atau berbahasa Inggris ini kita senang. Coba menjawab perkenalan dalam bahasa Inggris sama nopat. Saya yang tujuh lo. Bu, yang bahasa Inggris na minggu lalu. Ano? Biologi dong. Perkembangan manusia. Ayaw bisa na guru biologi. Biologi na pokok. Menyebabkan. Itu. Masalah dong. Jadi bahasa dok kunun bahasa Inggris. Bu, Pak sama si mana? Perkenalan bahasa Inggris. Nah, dok kamu jolo. Perkenalan maju di bahasa Inggris. Dokter nih. My name is Abis. Malu na. Unang tayo, ano to lagi? Dok kamu jolo. Ay si Kari di ngope gubereng. Kamu sih. Dokter. Sakit lagi dulu. Ini ya tempat tinggal murah ko dalam bahasa Inggris. I live in Garuga. Garo, mantap. Oh, dok kamu jolo. Natari manaruto nga bahasa Inggris kom. Ay, mana itu bahasa ini. Kamu itu. Ano? Aku tuh sih bu. Ano ini mo to? Dok? Sinari dong, sinari. Dok ko dyan na binotong. Hojo. Ano mo to bahasa Inggris? My name is. Lapi. Oh, medyo sinira to. Nasa nang bahasa Inggris subayang buhin yun. Alright. Suatu sih bu. Ya, ada tu sih ho. Mangan. Harga ni dunia sedih sangka ibu to. Dang, tapi udah moto. Iya. Atong sonam iba. Ay pelajaran narhe pering ibu to ham. Mula telanjut songon dia nama. Ay hubere kamu na tiak roti sondang nomor siajar ham hubere. Ang gusto mamereng buru-buru, mangan. Eh, hani pewewe lo kami sakit asli. Isi beda. Kalau ibu dok. Nilai muna pe, seroroa. Hujan aja nilai. Oh, saya keri tiga, nah jawab ihonar he. Nih, nol do nilai. Bah, ayo pernah mau liatin. Ini langsung lihat yang nol. Nol. Kita bisa dijur 10. Kalau nggak tahu lihat sama mengulut Oh, saya nilai. Lomo. Serius. Dua dong. Ucap aku sih anu dibuat. Oh, penyan. Nol lah keringnya, enggak dua. Ayo jago tuh, 0,5. Sira itu sedia naik. Bani ibu masih terbaik tau. Malah kuba mau jauh merit di tujuh hukumamu. Mana tahu? Ayo nonton selima hari nilai ujian. Sama dia nama ho. 0 5 kali. Hah. Bah, ano may ulit pito yung nga helop pa. Teka, hamal lang to, no? Helop pa ng 5, toliya, 2 dino. Patok do si Rico bisulong. Nasa hayari lang ko tolor, sunari at balik na naman. Mula Bisulong. kaya lang tolor bisulong. Huwida pa ibu, bisulok kaya huwida ni. Bu, Biga absen mo kita kira. Sa bulan kita masuk, si Ganiti mo absen na 20. Udah dong. Mana rundung? Ada, sadari mo Joy.
Merbabo. 2. Ulah boleh istumpul. 3. Anak gue nggak biu. May mahosi hose sedebo. Ay ito mo masuk ke kelas ni halako si Rebu no buhin yo sude. Sonari songonom me ba. Burju mahamu marsikola mulai marsugut. Hola kehadiran munai pe mulai ate do honokku. Nyon ngakalewo otomu pro pedakya. Elo moto medan. Amalo udah kampung. Maluhi pa maluhu. 5 tahun ng bunok mo. May na bisa ko malis ko. Otom keleo mangalu si Rupe. Oh, begitu. Ini deh. Tuh. Siapa lah orang be marsikola teh? Saya dia teh uang kuliah muna per bulan do manang per semester. Masih jauh. Semester ini selalu. Sebulan sini bayar kalau ini. Terus sini mau mate. Pak, tuh siri koi di sinaga ko na se uang sekolah mda biar lagi ho. Sonari ber kamu na dua teh do ba. Songo dia na macari hepengi. Ipar sekolah kamu buhama asalam baju. On lau ham sekolah holan yang meredenge dang do bereng. Jadi mulai olah nyon burju mahamu belajar ke? Ayo habis jam pelajaran tamu dak maju hita deh. Asa bina saya songo na tiga ko bereng buhi muna sa seda. Mula mita. Oh. Kasih. Sudi akabu dani ibu duseni di bagasa rohana saya relatiful panol soliot di angka pangalahona selelingon alai dang adong dobe rohana nang wangido mabtu na tua-tuana turunganna nang ibu duseni dina sobanagaman sadasian akadongan nai maju pai mana tuhut bawa kondisi ni keluargana jadi lam sadar masih radut naikon hamuliot ya hononna imana kondisi ni keluargana tasasi oma babak yang keempat. Oh Tuhan. Lah, sosomolan lang ko yun. Pelang ano. Bos mapanggol niyo. Katuwad ng anong keweng. Ali, muluhiyo na kayong hatan ni Dosen iba. Ibuda-buda yun na kami. Tingog ko pila dala usang kagi. Kusang paton, bas komunikan. Buhalo na yung upong. Minta maaf naman nung ato yun ba? Doon ka pinga si Bine. Hindi na nakastikulan na. Gibisi dia dulu lah. Nanong doon ang muncul. Hindi yung ka pemain drama. Buwan na, wala na namin iso? Mulai ku. Soalnya awir nih. Lu bilang lu persak nih mah? Dah mulai. Biasa aja. Apa? Langsung tebu berasa mulir. Tapi beda sama biasa. Biasanya kocakin. Oke, besok na lima sobi. Soalnya malekku. Ayo perkeng di bulan ni dosen. Ih, jelekku. Itu nak nahingot lekku. Oh, ini nengok mulai. Oh, lo. Eh, sering ni oma mapayiron kuliah. Ape, oto ni beso mata. Lalat nol nilai kui kampus. Lai, lai urasa tahu udah bilai. Udah matulai. Mana tahu na lay? Oma ko binabogus. Sekalo kebek ko lay. Oh, lo soalnya itong nilok ko kang. Ali, mulu bigi butuh. Soalnya tentang oleh aku. Udah udah bilai. Mana
Ano tabo na? Hati kaya nung ikan niya na. Maro. Lalo. Bigilek ko. Ako sebetulnya dumpe royal mo parang aku ibereng lagu bayar oleh eling gorong aku malala dulu. So, hindi malala. Oh aku bapakku mak di luar tuh sudah gereju. Hindi. Mulai dari kalau tinggal mau dulu. Oh, lo kok bebeng mo tabo? Oh mak eling mau sorong doh kasih sayang lego. Hacur hidup kehidupan. Jadi marbolongan. Bengi bini yang bulan soni dulu. Layar rumah muda sejauh ibor hatul lay. Aku sangat tulay. Tebu malay rasa lekku. Iya malagku. Busto na niya ninongi. Ali, malalig ka na dulala perbedaan namin siya. Baro, lekku, sanggup ibawangan lang. Taok po taon. Bulan to bulan. Lala ko lang ikakabalabatan ni si Galing. Itu ah. Iya malay. Ale. Sangat tulay mengurukkan. Arang berbeda jujui. Panga penjaga lain ikut masuk berperhati online. Musuh na oleh kurang orang bileh. Ali, itong bisa ko nila. Gusto na may mlaya si Bula-Bula Matko. Oh, benar. Ali, mo kibeng mlaya. Jadi mak, mana masuk leh? Hebeng sanlay. Parang tuwin o, kunong tulay. Oh, jadi sama ni masuk. O, gilag ko. Nangyayang lay dah? Oh, leh. Oke, mana leh? Mula bukil na paling mula nang mula siya lalak milan sa sama na sige na pero sa depan milan no mula na madujawa minta maaf na kayo no mula na madujawa Siala pangalahona na sa lilimon. Ima pangalahona na kasar. Tuda-tuda na. Manigay kuliah na. Jala nahurang imana di parsauran na. Alani manjalo mabay ba na tumak na. Jala di pasang imana ma natoras na. Ajar 10 nya nale liputan major membuat piningon mga titi terlala dapat sa kilo bali major parsikakan marang parsiminya kita major ay bibi no pwede piningon om man mo perhepengon yan na bibi pen jakit mak na juk ngol-ngol na sa kau jauh bas si radio tan no dir na ngadua rang mulak aboy na sa proba kilo ale ni tabang matay joro sa pas sa kilo joro baru mo rumiba mga kapi sudah ngelak ko dun tangan tahebo di pantai tu ngono. Bah, terus sehari. Bah, ada 3 kuis anak aku. nilingan siya Baido? iba't tong gilang mo pingalupay no Masih olhia daw tu hamong, tak semula doho. Nasedia doho. sa kampus ino Sa kampus, mga ba mangan? amangan anak ng ilong abutang butag ko Do so marsahi to aron ko rata dia buru. Amaku. oli naman nila Wala na sila ito na hirna sa online naman sa dahuwer. Ada di sukunan nun, iba isong di iba sa basara wala hindi na maligit kita inukon laujung duwalas naman sila lang ang maligit ipinin pagkibisoget dun sa tungal lakad dun sa tangan Tahe parang no? ino nangyayari dali sa tungal lakad tangan mi Ngati amor gini baso, di ba? dito nung tangan ninong pe pangalangan ni pisoget dun sudi Ali, oma di ba? Ano pa si ko, di ba? Bukabe nun. Alo, umayan lang taki ng palo, ha? Asa matamat to. piling ni dili no nabibilo bila na eh Nadikila nga, balo ni Jabu ni Eda si Hendra. Ikaw, di si Pinita. Isi man dyan
Suruh lagi si Hendra mah jakit. Pas suberi aja boleh jakit tuh juta. Habis bibi buha masuk orang nih. Makanya nung unang sila buhay di ano dang baga bibatang ni biningi. Itu nga nate. Selai ng buhay itu biba. Ano ringan nate? Kilo nih. Uban tumino? Bah, ay na. Burju sila rito. Babahan man ako. Mama ba? Alam mo luminong ba? Nasaan lubo na so? So, may mati. Ano, dobe matang. Iko dapo jual sa kilo sa pelua sogo para si kagabas. Nang lakula ni Nomi. Ni jomur dato, masalah ko. Ni jomur makit mo Mana irobe memang kan ali uli jomur kuringan non izaro siya harus sares do. Ali, mungkin bolo kihilon ni naman ito abodi. Nay madyan ang tapong si Zaro. Oh, baru pe muli sa jamar ko habis do ba? Nasud ito bolo sa lakwi no. Hindi naman siya muna. Boy ko pasti di ban na ni mo na de. Oh, no. Baru sang-sang. Tiga jud na. Oh, lo, tole ma. Masuk angin na ne ah. Mangan sa magsang saw na. At si udah kuruban. Ro na kiribu sa tong na mabuat pilingon. Sonod din no. Ji buha wanak ko. Paso mo dyan sa tangan lakot ang ami. Ah, mando haro. So na sehat dong ko. Sehat din no. Hindi no makigating na mo. Oh, nasa masuk. Olan sekolah pe hubaga ngalas si roh ako. Sonod din no. Minta maaf dah din no. Bah, mula hati mah di Tuhan. Bahasa yang aku dan nggak sadar dah ho. Ini no, saya wingon. Sifat itu no. Olo odi husong gaki inom. Magkatay inom na to hope. Sala do dia. Si alam ikapi masalan no. Sa pisudi pi hubut sahot. Di madu mamaku. Wololoy do memang ada upasaha dengan Tuhan itu tanya aku do terus selesai gia memubah sira do Tuhan seni kudunyan. Mulai hati madi tua di pagi do tanya ki. Oh na inom. Mulai yon inom. Tuba mau inom. Hihuto pinong tujuma. Tuan ni mana ku tuan ni. Asa boy hita duan. Boy mahonnon wala na do tuju madu ba ya mana rapok kan bo tu maguguk ko supaya serong. Molo boy ho marja ko manok kita kan. Berjago. Oh lo. Dekat tu si manajer. Atau marhue do markopi ating. Mama anak mahita. Oh boy. So kat si Milkoy. Oh lo. Boy. Gulang manok na italon. Oh lo. Tajalo man mo nga apay dua ekor ningo natin. Jatad do buru-buri ka. Oh no. Iya no. Ola ni pa pero amang pa urus-urus bangala surhak mo. Tole ma. Ay garo no ang manukapong. Oh no, gulang nito nga akos di si. Ba mato ka na to ahay ratso na ko siya so nangibuwan. So ato sa ano may nung. Ajit do bolas ni mo may na. Oh lo. Amang mula ati madituwa nga muwe biyan ako. Sila doton. Oh no. Taga ko ninong mato asawa kin bujo at tuino. Unang ulang na mga amo. Pihuton pura ni inong sudi. Oh lo. Ay, so ano may nung. Iyo ko ninong kan nang manapusoklat. Manapukobiyate. Oh lo. Maksud to. Pinong masutong ng ako. Bumbo. Asal mulu burju si kolan aku sude kuliah. Unang sudi ni naman no. Ali saya bermajo jolo saya bermajo pempe mate. Sedih ya penta. PMP ni naman. Bulan ono cair namanya. 2 bulan na nama. Tapi zaman no 10 juta kan saya rate. Okay naman tabi no. Ada burju dan anak kuda. Oh no. PMP jadi dong. Wala ate mali Tuhan nga mo bisi na doton. Wala may nung. Lagi wala may tayo. Wala may tayo. Jadi inama naboy ni tapilhon nami nung nga tabigi jala tayuton jalan ceritana